the perimeter. What the meaning of perimeter? Perimeter of any figure is the sum of its outer side lenses. خلي بالنا هو الايه السايد اللي outside الفيجر. يبقى انا بعد اللينسز او اليونت لينسز اللي ايه اللي outside الفيجر. بيقول لي هنا find the perimeter of each of the following figures. هيجيب لي فيجر. هنا هعمل ايه counting او هعد بس الايه اليونتس. عندي كام يونتس؟ طبعا اللي outside اللي من بره الفيجر. نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى البريمتر 14 يونتس. يبقى هي النمبر اوف اليونتس اللي outside اللي بره، وكل يونت بشطب عليها عشان ما اخدهاش تاني. نعد هنا برضو البريمتر equal ايه count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى equal 16 units. منساش اكنسل او اشطب على اليونت اللي انا خدتها عشان ما اخدهاش مرتين. again the perimeter equal ايه count. هنعد كده مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. يبقى equals 18 units. يبقى هي ال number of ال A of ال units outside.